Hi ma'am, I want to haizage. Smile to bani. Akogi mamang dadi kunga pama phaba ibungi pam phaba se maya pai binoiro amano boiro. Hukum sangza lo khosal laga se sanda thomsen bodo tawrami ko. Adubu hojikti mi phaba se lepanai de. Moi ngarang su phaye mamang mang du su phaye whatever. Masigi allegations and defamation di whatever extortion do be ai demand tawrami habu or se amadi dum natraga nomaila ebu har se natraga photo thagakiba. Photo thagakiba ama mato bodo su me ama mato bosu yai maram di khangza de ko. Topotubu phabagi process se hore e dan ani subada pharabasu aikogi manipuri praja gi ba welfare tare ko imai ben tholapagi sangsu hanthabani na aikoi ji section ningai yam oi section mina se abase ai haijage aduga public amana aikoi na section gada base adongi se sang document do dum yari gi pubiu karigumba pubi hauda ba amati miss to bata gadi aikoi gi right ama leye ba kai right no har kanda nangi se sang se matam san upangam dragadi Sir, I could say something. Hata magi matamda ayu uchage adusu court dum puthok dum direct akibam talaitan haigada bani ko maya akibam talaitana any sentence force na kali mama tawen khalasiba aigi se sangse court na kai pige harakanda hafta ama tampi gani ba ko hafta ama tungsi ai court ni direct puthok sagin haibiramo ba aduna ji yamna sakpadasu neina khangam ni ko curfew tawrasu aduki mati yamna street oil se aduduna whatever mamang da kehani kom thok ba khopa mayam adu hojiti kitang section mina se aduga moi gi lei ba phara kada ba any xyz sentence force ya uniform set ba su yawe aduna ko ya gi section mina se aduga hojik la iba camp hojik PRC kuire PRC na badi adugu di jury oina law haibadi paper no law thokta ba yawane ba ko kuire ba sana badi aduna moina si sare ba camp sing se haibadi akoi si infan degina si sangai che line sari ko moi se se beli dan hojiki khamelo adagi any foresight da lai tare ba akan ba si camp se lai bani ba moi se ana praja mayam se semina se aina yam hei dana khangdana haibane te aina thengna jaba Pondok sabani ba ko maya ngarang nupi masa phone tawre tise ai babam da kan bioi na ai kep tu pai lete ai na kai tok doi no hai ni ba du kai gi phai no hange na whatever mara du lan gi mai lena ba da phap ama ma lem lei gre ba ko and please hositi without any warrant without any questions and without any interrogation da adu gum la ba yam akan ba ko tawrai ba policy ai ko yari ge meeting section minasi section fiat to lemak lemina si ha basa ai si haira ga tension jage soigi ba lan gi ba yaro ga su mayam na nga piyo thaga sei punama aduga nakoi na thaga kiba lan ga mai leina na thaga kiba everything loina ma kapiyu move fast and clean everything to biyo thaga sei mayam sisna ingon da phangba samesa ai awa ba phangi sa kanam ta da wahaning de ai di wa gi ba yae ba ai di sokhi ba yae ba ai si gi ba yae ba to bo to ai ngon da thengnari awa ba sa kanagomba XYZ amada thengna haningte so ai ngasi am emotion oi ai detain tawe 5 hour sentence force nai pung manga detain tawe dan whatever aduna mayam section dio thagasari